Loron dia ko kalan dia pa ito umalog sila ni bema ohin loron hela iha uma tamba COVID-19 na fatin hak may uma iliw si biba ni dane hama sakara fahet tips unsa atau pa fatin historiko yung laterania nebe conhecido iha mundo basira nebe mak sidau visita hawa tu hatu do itu andet unsa bele acesso fatin dane ho grato itu e telah precisa selu admissão ori bahare fatuk nem admissão adulto 21 pounds e tal e balabarik sira ho idade 5 to 17 12 e tal pounds então mensato yaneba ho gratuito poin primeiro marca lau ain e poin segundo marca ho careta privado. Agora poin primeiro o lau ain kari usa transporte público ita beletun si bis fatin vai fatin visita iha fatin visita iha mos replika uma neolitik nebe holian inglês tradisional karik hau bolu verasa le makneona hotu tia ita lau lakon tia deit lau tu dalan ne ba fatuk ia templo romanas ema barak mahakarak lau ain deit liu sine. Ponto segundo maka aho careta privado. Please say the desired address or a point of interest. Stonehenge Salisbury was selected. Route guidance has been started. Liu si bypass continuator rotunda for the exit 4 fila falimai poiha dalam público ida e alimangkaro para ya qualquer fatin pois laut tun bafatuk atau tama gratuito ita usa gate ida e alimangkaro e gate e aliman los basira nebe maka e bilhete no mai hobis e amos tali nebe sira kesi haneba atuhanesan barreira ba ema hurila bele liu. Diferença tama ho bilhete no tama gratuito, mas quando ita tama gratuito, ita hambrik do quase metro rua o tolo husi sira ho bilhete.